Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu bushakashatsi bakoze mu 2018 bagaragaje ko abanyarwanda 5 bagana serivisi y'ubuvuzi bafite ibibazo byo mu mutwe haba harimo n'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Ikigo Huye Isange Rehabilitation Center kimaze gutanga ubuvuzi ku babaswe n'ibiyobyabwenge basaga 4,000. Muri abo barimo abakoresheje urumogi, inzoga n'ibindi bo mu Rwanda ndetse nabo mu bindi bihugu byo muri Afurika. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge ni ingorabahizi ku buryo abashinga amateka bashyizeho uburyo bwo guhangana nabyo. Amategeko y'u Rwanda avuga iki ku ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge? Bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubibutsa abatarakora subscribe kuyikora mugakanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bihita bibageraho. Muri ikiganiro turaganira ku itegeko rihana ibiyobyabwenge. Ni itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8/11/2019 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ndetse n'iteka rya Minisitiri nimero 001/2019 ryo kuwa 4/3/2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Umugereka wa mbere w'iteka rya Minisitiri nimero 001/2019 ryo kuwa 4/3/2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, ndetse n'umugereka wa kabiri w'iteka rya Minisitiri rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Muri iki kiganiro kandi turabasangiza ibyavuye mu manza zaciwe n'inkiko z'u Rwanda ndetse n'imirongo ngenderwaho zagiye zitangwa kuri iki kibazo. Reka dusomere hamwe iteka rya Minisitiri twavuze haruguru. Ku ngingo ya mbere, ibyiciro by'ibiyobyabwenge. Ibyiciro by'ibiyobyabwenge: urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ibyifashishwa mu ikora ry'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge bishyizwe mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, ibiyobyabwenge bihambaye. Icyiciro cya kabiri, ibiyobyabwenge bikomeye. Icya gatatu, ibiyobyabwenge byoroheje. Ingingo ya gatatu, urutonde rw'ibiyobyabwenge bihambaye, urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ibyifashishwa mu ikorwa ry'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge bihambaye, ruri ku mugereka wa mbere w'iri teka. Mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ibyifashishwa mu ikorwa ry'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge bihambaye, harimo kandi imiti igenzurwa ku rwego mpuzamahanga yo mu rutonde rwa mbere iri no ku mugereka wa kabiri w'iteka. Tugere ku ngingo ya 4 w'iteka. Urutonde rw'ibiyobyabwenge bikomeye, urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ibyifashishwa mu ikorwa ry'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge bikomeye, ruri ku mugereka wa mbere w'iri teka. Mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bikomeye, urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, ibyifashishwa mu ikorwa ry'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge bikomeye, harimo kandi imiti igenzurwa ku rwego mpuzamahanga yo ku rutonde rwa kabiri iri ku mugereka wa kabiri w'iteka. Turebe ku ngingo ya 5. Turahasanga urutonde rw'ibiyobyabwenge byoroheje n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo n'ibinyobwa bitemewe bifatwa nk'ibiyobyabwenge byoroheje, rugabanyijwemo ibyiciro bikurikira. Icyiciro cya mbere, inzoga zikozwe mu buryo budakurikije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge n'andi mategeko. Icya kabiri, ibinyabutabire byahinduriwe icyo byagenewe bigakoreshwa nk'ibiyobyabwenge. Icya gatatu, imiti igenzurwa ku rwego mpuzamahanga yo ku rutonde rwa 3, urwa 4 n'urwa 5 iri ku mugereka wa kabiri w'iri teka. Turebe ku ngingo ya 6. Ibindi bintu cyangwa ibinyobwa bishobora gufatwa nk'ibiyobyabwenge.
Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze ashobora kugena ikindi kinyabutabire cyifashishwa mu ikorwa ry'ibiyobyabwenge cyangwa ikinyobwa kitari ku rutonde rwavuzwe mu ngingo ya 3, ya 4 n'iya 5 z'iteka, nacyo kigafatwa nk'ikiyobyabwenge, akanagena icyiciro cyacyo. Ku ngingo ya 7, ni ikoreshwa ryemewe ry'ibiyobyabwenge n'imiti ikoreshwa nkabyo. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'imiti ikoreshwa nkabyo byemewe gusa mu gihe byanditswe ku rupapuro mpeshamuti bikozwe n'umukozi wo mu buvuzi wemewe n'amategeko. Umugereka wa mbere w'iteka rya Minisitiri nimero 001/2019 ryo kuwa 4/3/2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo. Icyiciro cya mbere, ibiyobyabwenge bihambaye, harimo kokayine, heroine, urumogi, mugo. Tugiye ku cyiciro cya kabiri, ibiyobyabwenge bikomeye, turasangamo icya mbere mayirungi, 2 shisha, 3 rwiziringa, 4 ni cigarette electronique. Ingingo ya 11 y'itegeko twavuze haruguru iragira iti: gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo. Ingingo ya 263 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ihinduwe ku buryo bukurikira: umuntu wese ufatanwa, urya, unywa, witera cyangwa uhumeka cyangwa wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo aba akoze icyaha. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora ibikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika cyangwa uhundi ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa icya mbere igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30. Ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye, abona igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 15 ariko atarenze miliyoni 20. Ku byerekeye ibiyobyabwenge bikomeye ho batanga igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 atageze kuri miliyoni 10. Ku byerekeye ibiyobyabwenge byoroheje batanga igihano iyo ibikorwa bivugwa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo bikorewe ku mwana cyangwa bikozwe ku rwego mpuzamahanga. Igihano kiba igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 30 ariko atarenze miliyoni 50. Iteka rya Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze rishyiraho urutonde rw'ibiyobyabwenge bigize buri cyiciro. Reka noneho dusuzumire hamwe imirongo yagiye itangwa n'inkiko. Turebere hamwe urubanza rwasuzumwe nimero RPA 00036/2021/SA rwaciwe ku wa 23 z'ukwa 9 2022. Icyo gihe haburanaga ubushinjacyaha Nurayineza Siriake, igika cya 25. Ikibazo cyasuzumwe: ese iteka rya Minisitiri risobanura itegeko risohotse hashize igihe itegeko risobanurwa ririho rishobora kugenga ibikorwa byakozwe mbere y'uko iryo teka ritangazwa mu igazeti ya leta? Imvano y'ikibazo: Urayineza Siriake yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, maze rumuhanisha igifungo cy'imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 20. Yarujuririye mu rukiko rukuru avuga anasaba kugabanyirizwa ibihano akanasubikirwa. Urukiko rwemeza ko ubujurire bwe nta shingiro bufite.
ko urubanza rujuririrwa rudahindutse. Urayeneza Siriyake yajuririye bwa kabiri mu rukiko rw'ubujurire avuga ko urukiko rukuru rwamuhannye hashingiwe ku iteka ryari ritarajyaho ubwo yakoraga icyaha. Asaba ko inyito icyaha yahamijwe yahinduka, anasaba kugabanyirizwa ibihano. Mu gusesengura iki kibazo, urukiko rwasanze harafashwe imirongo ibiri itandukanye, aho ku ruhande rumwe mu rubanza RPA AA 00-155/2020/CA rwaciwe ku wa 4 z'ukwa gatandatu 2021, no mu rubanza nimero RPA 00-2021/CA rwaciwe tariki 25 z'ukwa gatandatu 2021, urukiko rw'ubujurire rwanze gushingira ku iteka rya minisitiri nimero 001/2019 ryo ku wa 4 z'ukwa gatatu 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo n'umugereka waryo wa mbere, kubera ko byari gutuma abaregwa muri izo manza bahabwa ibihano biremereye kandi byaragiyeho nyuma y'uko bakora icyaha, ahubwo rubahanisha igihano gito giteganywa mu ngingo ya 263 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018. Iryo tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ku rundi ruhande, mu rubanza nimero RPA 00-2021/CA urukiko rw'ubujurire rukaba rwaranzuye ko iryo teka rya minisitiri rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo nubwo ryaje nyuma y'ikorwa ry'icyaha rikwiye gukurikizwa, kuko iryo teka rya minisitiri nta bihano ryigeze rigaragaza, ahubwo icyo ryari rije kumara kwari ukugaragaza urutonde rw'ibiyobyabwenge byavuzwe mu ngingo ya 263 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 27 z'ukwa 9 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, naho ibihano bikaba byari biteganyijwe muri iyo ngingo. Rusobanura ko rero kamere y'iryo teka ari itegeko risobanura irindi, kandi itegeko risobanura irindi rifatwa nk'igice cy'itegeko risobanura, ku buryo urukiko rugomba kuryubahiriza. Bikaba bivuze ko itegeko risobanura irindi risubira inyuma, effet rétroactif, rigakurikizwa kuva umunsi itegeko ryasobanuwe ryatangajwe mu igazeti ya leta, nubwo ryaba rikomeye cyangwa ryoroheje. Nyuma y'iri sesengura, urukiko rw'ubujurire rusanga umurongo ukwiye kugenderwaho ari uwafashwe mu rubanza nimero RPA 031/2021/CA haburana Bahati Françoise n'umushinjacyaha, kuko ari rwo rubanza rwaciwe bwa nyuma kandi rukaba ari narwo rwasobanuye mu buryo bw'ibwo ndetse bunemeranywaho n'abahanga mu mategeko. Impamvu iteka rya minisitiri 001/2019 ryo kuwa 4 z'ukwa gatatu 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo rikwiye gukurikizwa. Umurongo uhuriweho n'izindi manza. Iteka rya minisitiri rifite kamere y'itegeko risobanura irindi rifatwa nk'igice cy'iryo tegeko, rikaba rigomba gusubira inyuma rigakurikizwa kuva umunsi itegeko ryasobanuye ryatangajwe mu igazeti ya leta. Izindi manza zafashwemo uyu murongo: urubanza nimero RPA 00-2025/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 18 z'ukwa 11 2022 haburana ubushinjacyaha Ingabire Suzuki igice cya 22. Urubanza nimero RPA 00-31/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 28 z'ukwa 10 2022 haburana ubushinjacyaha na Bahati Françoise. Urubanza ruyoboye izindi ni urubanza nimero RPA 00-2026/2021/CA
rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 23 z'ukwa 9 2022 haburana ubushinjacyaha na Urayeneza Siriake kuko ari rwo rusobanura neza impamvu hadakwiye gukurikizwa umurongo wari watanzwe mu rubanza nimero RPAA 0155/2020/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 4 z'ukwa 6 2021. Icyo gihe haburanaga ubushinjacyaha na Bukeye Pascal n'urubanza nimero RPAA 00019/2021/CA rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire ku wa 25 z'ukwa 6 2021. Icyo gihe haburanaga ubushinjacyaha na Murekatete Immaculée, aho zari zaremeje ko iteka rya minisitiri nimero 001/2019 rishyiraho urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo ritashingirwaho kuko ryashyize urumogi mu biyobyabwenge bihambaye bihanishwa igihano kiremereye, bityo abaregwa bagahanwa hakurikijwe ibihano byateganyijwe ku byerekeye ibiyobyabwenge byoroheje. Nk'uko tumaze kubirebera hamwe, hari ikinyuranyo kinini hagati bihabwa uwanyoye ibiyobyabwenge ugereranyije n'uwafashwe abicuruza. Gusa ibanza zaciwe zagiye zigaragaza ko n'ufatiwe mu byaha by'ubucuruzi bw'urumogi nawe ashobora kugabanyirizwa ibihano bitewe n'ingano yo gupfunyika yafatanywe. Urugero rwa hafi, aha nk'uko twabibonye, itegeko riteganya ko abahinga abacuruza ibiyobyabwenge bahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 15 ariko atarenze miliyoni 20 ku byerekeye ibiyobyabwenge bikomeye, mu gihe ibihambaye igihano kiba igifungo cya burundu. Kenshi iyo abakoresha urumogi bafashwe n'inzego z'umutekano, usanga kimwe mu bigorana ari ukumenya niba urufatanywe ari umucuruzi. Ubusanzwe umucuruzi w'ibiyobyabwenge niwe uri mu bahabwa igihano kinini nk'uko itegeko ribiteganya, aho ashobora no gufungwa burundu bigendanye no kuba yaragiye kugemurira urumogi abandi bantu. Nyamara urukiko rw'ubujurire ruherutse kugaragaza ko nubwo umuntu waba yahamwe n'icyaha cyo gucuruza urumogi ashobora kugabanyirizwa igihano. Kimwe mu bishobora kurebwaho mu gutanga ibihano ni ingano runaka uregwa ibiyobyabwenge yafatanywe, no kureba ko kuba yafatanwa ingano ntoya byamugirira akamaro akagabanyirizwa igihano. Mbarushimana Damascene yahamijwe n'urukiko rwisumbuye icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, aho yafatanywe udupfunyika 3 yarimo gucuruza. Urukiko rwisumbuye rwamuhanishije igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 n'ibihumbi 100. Uregwa yajuriye urukiko rukuru rwemeza ko igihano cyatanzwe n'urukiko rubanza kigumyeho. Mbarushimana yatanze ubujurire bwa kabiri mu rukiko rw'ubujurire asaba kugabanyirizwa igihano, avuga ko yahawe ibihano biremereye kandi urumogi yafatanywe ari urwo kwinywera atari urwo gucuruza. Urukiko rwasanze nta kosa urukiko rukuru rwakoze mu kumuhamya icyaha kuko ibimenyetso rwashingiyeho bifatika birimo n'ukwiyemerera kwe mu bushinjacyaha. Urukiko rw'ubujurire rwasanze hakurikijwe ingano nto kuko yasanganye udupfunyika 3 tw'urumogi akwiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 aho kuba igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 20 yahanishijwe n'urukiko rukuru. Ibi byatumye urukiko rw'ubujurire rutanga umurongo ushobora kwifashishwa no ku zindi manza zisa n'izi, ugaragaza ko urukiko rushobora kugabanya igihano rushingiye ku ngano y'ibiyobyabwenge ushinjwa yatunze cyangwa yacuruje mu rwego rwo guhuza igihano n'uburemere bw'icyaha. Principe de la proportionnalité de la peine à l'infraction.